Welcome back again with me and still on the Lara. We're here. She's gonna have a new single for you guys. Kamu tinggal cek aja. Ini sudah ada di online store, which is like Spotify, iTunes Store, Joox, Spotify, dan semua digital store lainnya. all kind digital store. You can do it and you can download. You can pay just kalau kamu udah premium member, is that free. Sudah ada di Spotify, Joox, iTunes Store. Ya, jangan beli yang bajakannya atau jangan download bajakan ya. Karena ada beli yang bajakan ada juga ya. Yeah. Dan jangan download yang bajakan. Just click below on the original ya. Terus kamu juga bisa nonton nanti kalau send video klip semuanya udah kelar ya, tiga-tiganya. Udah dari YouTube. Sudah ada di YouTube semuanya. Ini yang video klip terakhir syuting di Jakarta juga. Jakarta semuanya ya. Dan ini memang sendu-sendu gitu dibikinnya? Ya, lebih kayak apa ya? Kayak video profile kali ya. Jadi just me and my camera. You and my camera. oh, your camera. Like a vlogger. No. Not really. No, you check. I'll be check later. Oke guys, jangan lupa untuk kamu beli singlenya Lara dan jangan lupa juga kalau misalnya kita mau dekat sama Lara, how's that going in social media? Ya, aku punya Instagram, ada Facebook, ada Twitter, juga YouTube channel. Semuanya satu username, I mean Lara SSYP. What kind of the meaning of SSYP? That's my long name, Lara, Yeah. Sylvie, Sylvie, Shanta, Junior, Putri. That your name? All Yeah. kind of that? That your nickname on when your childhood? What? No. No. Your nickname in childhood? No. Santa, I Junior, don't have it. Putri, I don't have it. Just everybody just call me Lara. and then SSYP? Yeah, that's my real name, but I never showed up. Your real name? Yeah. Oh my god, I can't believe that. How's that long your name? Gaya nggak kalau Unas? Ya, betul. Dan orang bisa manggil kamu tuh, hai Lara, hai Santa, katanya. Bisa juga kan kayak Bisa gitu? juga sih, tapi aku kebanyakan pasti dipanggil Lara. Lara, ya. Dari kecil juga. Tapi nggak melarat terus kan? No. Okay, that's cool. That's what I mean. Thank you guys. Jangan lupa untuk follow Instagram and Twitter and like and Facebook at the Facebook of Lara. And don't forget to click subscribe on his YouTube channel. Karena di sana ada vloggernya Lara, is that right? Kamu senang traveling? Suka? Suka. Suka juga. Cover juga suka. Suka cover apa yang paling kamu suka? Aku suka banget cover lagunya Slang. Slang? Lagu Sheila Seven. Silon Seven. Slang yang mana sih? I miss you but I see you. Virus, Oh, semuanya oke. Silon Seven? Berani berharap. Berhenti berharap. Galau ya? Galau banget ya. Kalau luar negeri? Ada Westlife, cuman aku cover juga. Yang mana? The Killers, Westlife. Flying Without Wings. Oke. The last one. Abis ini sebelum terakhir ya, kita kasih sedikit saja ref dari covernya dari Lara Westlife, Flying Without Wings. Sebelum kita tutup pastinya. Go ahead in the 3, 2, and 1. Everybody's looking for something. One thing that makes it all complete. You wander in the strangest places, places you never know it could be. That's it. Dia nggak tahu, dia takut banget terlalu tinggi nadanya nanti nggak nyampe. Nggak juga sih, karena starternya juga. Oke. Yang mana nih? Oke, got it. Thank you Lara. Thank you juga buat semuanya. Terima kasih sukses buat singlenya. Dan oke guys, klik YouTube channel Lara SSYP, Instagram, Twitter, Facebook, and this is cover of this hit single for this year 2017. Meet you right now with Lara. Oke Lara, thank you banget ya udah mampir ke sini. Sukses buat singlenya. Ya. Sukses buat perjalanan tour di vlognya. Di Padang juga. Padang juga. Dan semoga mencicipi semua makanan Padang. Oh, siap. Sip kalau gitu. Ada mau sampaikan terakhir the last one? Last thing? Take your up. Take your up. Okay guys. That's the meaning of the It's Time to Me Very Head. Right now guys, thank you so much for watching us. Jangan lupa juga like Instagram and don't forget to follow Twitter, Instagram at the Very Kapur and the Club PTV. If you outside our region, of course you can watch us on live streaming at www.padangtv.id. Live streaming aja, handphone atau di website atau di computer PC, kamu bisa aja semuanya. Pokoknya jangan kemana-mana. Terima kasih udah nonton. Terima kasih buat manajemennya Lara and Mom still with Lara yang udah nemenin kita ke Padang. Wow, that's a great of course. Terima kasih buat kamu juga yang nonton. See you guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Unplugged. It's your music. Oh, dirinya
aku Lara. Jangan lupa ya terus saksikan Club Clip cuma di Padang TV.